Poštovani, dobar dan. Danas je avgust 18. znači 2021. godine, znači sad tretiramo temu, kao temu tretiramo politički problem, znači slučaj Afganistana i kako je došlo do toga da se to desilo, znači da su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Afganistana i ostali, znači, saveznici zapadni, i da, znači, došlo je do toga da se odmah predala u ruke talibana vlast u toj zemlji. Znači, tih talibana protiv kojih se kao ratovalo 20 godina i u toj zemlji, i znači oni nisu iskorenjeni, odnosno mogućnost njihovog dolaska na vlast nije izgubljena, odnosno nestala za čitav taj period, iako znači deluje da su saveznici vrlo moćni, znači to je ceo zapad, i da su ti neki talibani, neki usamljeni, znači gerilci koji pružaju otpor i skrivaju se negde u nekim planinama i daleko izvan urbanih sredina. I sad se postavlja pitanje kako je, znači, došlo do toga da su oni, znači, pobedili. Znači, kaže se da su ti talibani brojali oko 75.000 vojnika, a da su one snage koje je pripremao Zapad brojale oko 300.000 vojnika. Znači, to je neka regularna vojska, znači armija Afganistana, neka sila koja je do sada bila regularna, znači koja je formirana pod kontrolom, znači, tih zapadnih saveznika. I sad, da kažemo ovako, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, da kažemo, znači, to deluje začuđujuće da jedna armija koja se skrivala u šumama i planinama, znači te zemlje, da ona pobedi, znači, neku regularnu armiju koja je imala sva moguća oružja, trebala je da ima, znači savremena, znači stacionirana u gradovima, znači u vojnim bazama i tako dalje. I kako se sada to desilo da, znači, se tako brzo odigra ta predaja, znači, vlasti talibanima. Znači, samo nekolike nedelje kako su se povukle Sjedinjene Američke Države, znači, i objavile to povlačenje. I sada kažemo, situacija ta koja se desila u Afganistanu, znači, jako mnogo podsjeća na situaciju koja se, na primjer, ima u Crnoj Gori ili može i drugde. Znači, verovatno se tako nešto može o takvom nekom stanju stvari razmišljati na drugim mjestima. Znači, primjera radi u Libiji, primjera radi u Iraku, primjera radi i tako dalje. Znači, eto tako, znači, kažemo na Balkanu, u Crnoj Gori i tako dalje. I sad se pitamo kako dolazi do toga. Kao prvo, mislimo, znači, ovo što stalno govorimo, kako mi prezentiramo i kako mi shvatamo, da kažemo, svet, znači, u tom domenu svojega uticaja, znači, zapadni saveznici, pre svega Sjedinjene Američke Države, da kažemo, evo da se ovde, mada tu možemo da govorimo o Evropskoj uniji jako mnogo, znači, nemaju šta da ponude novo i veliko, znači, tome nekom narodu. Šta se tu dešava? Isto kao primjer radi u Crnoj Gori. Znači, ako je Milo Đukanović zadovoljan i ako on ima pravo da čitavu zemlju strpa u svoje džepove, transformiše i stavi pod svoje, znači, vlasništvo, transformiše u nekom obliku bankarskom ili ovom, znači u neki svoj, da kažemo, posed, tako da on bude multimilijarder koji posjeduje sve to, znači, a ostali nemaju ništa, su golo roblje, koje
uskoro ne bi moglo, kad bi se sve to tako nastavilo, da zadrži ni da ima neku straćaru u planinama i to mu je mogao uzeti Đukanović, te za struju, te za ovo, te za ono. Znači da sve prepiše na svoje ime, a ostali naroda nema ništa. I znači kada se ljudi suoče sa tom činjenicom da se to tako može desiti, na očigled Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, tako se isto dešavalo znači u Beogradu kad je takozvana prozapadna opozicija pobedila, znači ona više ne može uopšte da pobedi, znači eto i to možemo da navedemo kao najnoviji svetao primer. Znači, mislim, negativan nije svetao, nego najnoviji svetao u smislu da je jasan. Znači, kada je opozicija isto u Beogradu pobedila, znači, sav narod je očekivao neku pravdu. Znači, da dođe neka pravda, da se ona spusti, da svako tu pravdu osjeti u svojem, da kažemo, životu i radu. Međutim, ništa od toga se nije desilo. Znači, sve je bilo za obične ljude koji su tu živjeli mnogo puta gore nego za vreme Miloševića. Znači, možda je neka politika koju je Slobodan Milošević, na primjer, vodio, neka politika neke arogancije. Mogla je drugačije da se vodi u odnosu na Jugoslaviju, verovatno. Međutim, ako je čovjek tako nekako po prirodi prilično arogantan, onda drugi to interpretiraju možda ne ono što on baš želeo, neko kaže da on želeo Jugoslaviju, verujemo da je želeo, ali on nije umeo to da prezentira, dakle, na adekvatan način da bi bio prihvaćen od drugih, tu svoju želju, nego je ispoljavao na neki čudesan način i onda ona sasvim drugačije interpretirana, recimo. Ali u unutrašnjem stanju stvari, znači, stvari su bile mnogo gore, znači, tu više te nove koji su došli u ime Zapada, znači, Đinđić, Dinkić, dakle, sve ostalo, znači, to, posle Boris Tadić i tako dalje, znači, to više niko nije mogao da umoli ni za šta. Mislim, ništa nije moglo ničijem životu dobro da se desi, nego se samo njima dešavalo, tim koji su došli na vlast i znači, oni su sprovodili te nemilosrdne, znači, pretvaranje svega i svačega u svoje posede i prodajom i onda dobijanjem provizije za tu prodaju ako sami sebi nisu prodavali i tako dalje. I znači, oni su se bogatili, oni su pljačkali, ništa drugo nisu videli. A oni ljudi koji su, na primjer, u ime Zapada kao se preosjećali nešto kao da su prozapadni, oni isto ništa nisu dobili, kao što nikad ništa nisu dobili kod Đukanovića. Znači, eventualno neka osoba kao što je Đinđić, znači toga nekoga eksponiranog nivoa, znači kao što je on kao vodio neku stranku, pa kada se on pojavi u Crnoj Gori kod Đukanovića, on je možda mogao da dobije neku utehu tu, dakle da mu se pruži neka mogućnost da, ne znam, da stanuje, da bude boravi neki mjesec dana besplatno i tako dalje u nekom hotelu, primjera radi, o trošku Đukanovićevog sistema, odnosno države u kojoj on bio sve i svašta. I sad, dakle, ostali ljudi su bili nebitni. Znači, i sad ovdje dolazimo do tog fundamenta, znači, ostali ljudi su nebitni. Znači, tako Sjedinjene Američke Države funkcionišu kada grade, na primjer, na nekom području neki svoj uticaj. Znači, oni te ljude, da kažemo, stepenuju. Pa onda kažu ovako, važan mi je taj jer je lider. I onda natrpaju na tu osobu sve i svašta. Znači, ona ima ova prava, pružaju se ove mogućnosti, pružaju se one i još neki krug taj koji može da popuni nešto. Mislim, to je jako uzak krug. A svi ostali, to su stotine hiljada ljudi, oni nisu bitni. Znači, koji bi trebali da posluže tom sistemu, znači da taj sistem izraste, da taj sistem, eto kada govorimo o Afganistanu, znači tu moraju svi ljudi biti zadovoljni tim što su dobili, znači ili u Crnoj Gori, znači svi ljudi moraju biti zadovoljni. Ne sme biti ni pola nezadovoljnih, nikako, ne sme biti ni manje od pola, ne sme biti ni 30% i to je mnogo. Znači, svi ljudi moraju osjetiti da su dobili nešto što nikad nisu dobili. Znači, to kažemo, na primjer, Sjedinjenim Američkim Državama. Ako oni misle da bilo gde grade uticaj koji će im držati vodu, znači, jer ovo ništa ne drži vodu. Znači, vidjeli su, na primjer, kod Mila Đukanovića, kad su tako radili kao što do sada rade, znači, mi to jasno vidimo, kao 2 i 2 su 4, pa možemo da kritikujemo ne znam koga, pišemo naučne radove, pa pišemo na bilo koju temu.
Znači šta je ko uradio, šta smo mi uradili. Znači tako i ovdje kažem. Znači to što se jasno vidi. Znači oni, Sjedinjene Američke Države, znači kada grade neki svoj utjecaj ili pokušavaju da ga izgrade ili kada se bave nekim područjem, znači oni zadovoljavaju neki uzani krug ljudi. To je znači neko predsjedništvo neke stranke, eventualno nešto da može da profitira ti članovi glavnog odbora ukoliko stranka nije opozicijona, ali to je neki jako mali krug, to sve što se vuče po televizijama dok neka stranka treba da dođe na vlast. A oni svi ostali ljudi su znači nebitni. Ili kada dođe na vlast. Znači svi ostali ljudi su nebitni. Znači oni ostali moraju po sistemu nemaš kuda, bit će ti gore. Znači roba sam kupio ja za €2, otprilike tako. Znači ako ti ja ne dam €2, ti nemaš gde zaraditi ni €1. Znači, a ja ću naći nekoga ko nema ni €1 pa će mi raditi za €2. To je znači tako. I znači ljudi su u katastrofi. Znači oni kažu zašto sam se ja žrtvovao, zašto bih ja ovo radio. Pa svako smatra da svoju košulju za mjesec dana ne bi prao samo i peglao za €2. Znači i za to nešto što oni misle da zadovolje ljude. Znači ljudi trebaju u toj zemlji sve da nađu. Što nikad nisu našli. Ako oni misle da oni ispadnu bolji od Talibana ili od nekoga prethodnog stanja stvari, oni moraju tom narodu da ponude nešto što taj narod pre nigde nije pronašao, kao što je Tito nudio. Znači, da kaže i onda će se oni da zakuju, svi će ljudi da se zakuju za tu neku stvarnost. I kažu, a ko nam stoji iza ove stvarnosti, da bi mi mogli ovakom da je održimo. Znači, na primjer, sada kada vidimo, na primjer, da su svak mrzi kapitalizam duševno, jel tako, nema toga čovjeka, možda ti neki kapitalisti koji imaju milijarde pa ne znaju šta će s njima, ali moguće da i oni mrze taj kapitalizam. Znači, kada imate milijarde pa ne znate šta ćete s njima, onda je to, te milijarde vas guraju non stop u neku nevolju. Znači, da vi sad nešto drugo kupujete, da na osnovu toga trgujete, da se svim tim bavite, da plaćate poreze, da mafijašite se s tim, znači da vas ceo svet proždire, prezire i da kažemo, osuđuje. Kad čuje za vas, niko neće reći, ja bravo, svaka ti čast, nego taj zlikovac odmah, sva planeta ustane protiv toga čoveka. Znači, evo, recimo Bill Gates, znači niko nije rekao svaka ti čast bile što si ti pre to radio, pa sad radiš ovo, pa si ti eksponiran tako, pa imaš te milijarde ogromne. Znači, nego svi kažu da oni neće da čuju za njega. Znači, neće, ako ikakve veze ima sa Billom Gatesom, umreće od korone virusa i od svega drugoga, ali neće da im nešto miriše na Bill Gatesa. Znači, nikomu ništa ne veruje. Tako to ide. Znači, tako to ide i na druge ljude koji postaju nesrećnici, jer se na njih natovario tako neki ogroman teret pred celim čovečanstvom, pred celom planetom, koji oni isto tako ne mogu da nose. A non stop nešto trebaju da odgovaraju na tu temu. I znači, umjesto da su institucije vlasnici toga, znači ono postaju pojedinci vlasnici. I pojedinci koji to ne treba i koji na adekvatan način nikako to ne mogu da nose, niti da upravljaju time. I sad, znači, kažemo, neko ima 5 automobila ili 10 i on se sav raskreči, znači rasturi se, ne može da živi sa tim da on sada opskrbljuje to. Slušali smo onog nekog fudbalera, Darka Miličića, kako li se zove, i koji je rekao, ja sam odjednom kupio 10 automobila skupih kada je tamo negdje igrao u Sjedinjenim Američkim Državama 10 godina. I isto tako i drugi neki ljudi, pa je on kupio i jahtu i odmah je rasturio, znači odmah je udario tom jahtom u neku stenu i tako dalje. Znači platio je €500.000 i tako dalje. Znači trebaju li ljudi tako da funkcionišu? Treba li država i sistem, treba li to da omogući ili taj sistem prvi on treba da se transformiše? Znači ne da se sistemi po svetu transformišu, pa na taj neki način, jer to očito ne ide, nego da se transformišu prvo sistemi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Znači, na taj način što će postati više institucionalni, a ne privatni. Znači, da bude privatna država i privatno sve. Znači, to je strašno. I to je strašno. Znači, kad neko pomisli na takvu vrstu uticaja, zgražava se. Znači, i svi traže neke
uticaj koji će biti, znači, bliski nečemu, makar religiji, makar nekoj crkvi koja je tobože siromašna, koja uči ljude kako da prežive sa nekim minimumom, jer te stvari koje su ogromne, koje su enormne, koje prevazilaze mogućnosti jednog čoveka, znači da ih shvati, a ne sam da prihvati da se to veže za njegovo ime. Znači takva stvar komplikovana i ogromna da se povezuje sa imenom jednog čoveka, to je zaista strašno. Znači te neke milijarde i ti neki poslovi te vrste. I sad, a drugi da nemaju ništa. Znači, dok on za tog jednog grabe, evo recimo Đukanović, znači, zašto čovjek u stvari grabi eventualno kad mu se tako pruža neka prilika? Pa on ne zna ništa drugo. Znači, on sigurno ne zna nešto kvalitetno da radi. To stvarno govorim iz nekoga iskustva. Znači, kada smo nešto imali neki novac kao inženjeri i onda smo vidjeli da mi kao inženjeri ne funkcionišemo kako treba. Znači, jednostavno mi ne posjedujemo znanje, niti možemo na koji način da ga pribavimo, koje bi nam omogućilo da kreiramo nešto veliko. A stalno sanjamo o tome da kreiramo nešto veliko. I sad očekujemo da nam neko pomogne da mi dođemo do tih velikih spoznaja, znači da bismo mogli da kreiramo velike stvari, jer to je poziv kao inženjerski pravi poziv, da kreirate velike stvari. I sad kako doći do toga? Znači niko ne može ništa da vam pokaže i vi ste do daske nesretni. Znači non stop iščitavate raznu literaturu, ništa vam se ne dešava u umu da vi brzo odgovorite šta bi se to vi novo i veliko mogli kako da funkcionišete u tom kontekstu, da otvarate, da otkrivate i tako dalje. I onda idete, pa dajte mi da kupim još jednu olovku, možda će mi biti bolje, za danas će mi biti bolje, daj da kupim još jednu olovku i tako dalje. Znači, te stvari nepotrebne kupuju oni i vidi se, znači zaista da ih kupuju. Recimo evo kao Đukanović što je zidao vilu po vili, zar nemam 5 vila, zar mi je malo to, zar ne treba da uzmem celi jedan grad, da natovarim na svoj vrat, znači nekoliko najvećih zgrada u gradu i tako dalje. Ili uzmemo u Crnoj Gori, znači te neke ljude koji imaju po ko zna koliko stanova. Oni imaju pravo da to zidaju, zamislite vi to, drugi nemaju ni jedan stan. I šta sad? Znači tih nekoliko koji se zove 1% ili u Crnoj Gori 3000 funkcionera DPS-a, kako su neki nemački mediji pisali i neki ljudi, nekako te poruke stizale, evo znamo za njih, iz Nemačke baš. I sad, znači, kako oni da prigrabe to sve, a ne treba im ni za šta. Znači, bukvalno im ne treba ni za šta. I sutra, znači, vidimo kako se sve brzo kotrlja i menja. Sutra će neko doći koji će možda potopiti glavu u lavabo, odnosno u WC šolju. Zato što misli da ih treba udaviti da takvi ne žive. Kada mogu tako nešto da prigrabe za sebe u jednom kratkom periodu. Nema veze kojem. Znači, bez stida i srama. I sad, hoćemo da kažemo, iza svega toga bestidnog i sramnog ponašanja, znači, stoje Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Oni nikad to nisu osudili da je, na primjer, na našem prostoru došlo do te pljačke. I onda sad, dakle, da su rekli eksplicitno, znači, ne, kao dobro je što se to tako transformisalo, to je strašno. I onda tako je bilo i u Afganistanu, znači sigurno, znači neki procent mali je imao sve i svašta, milijarde dolara i ovo i ono, kupovao što mu treba i što mu ne treba i što će mu trebati milijardu ljudi da mu čisti prašinu sa toga nečega. Znači kad neko zida megalomanski, pa koga će da plaća, treba mu 10 čistačica, jer kad uđe posle nedelju dana vidjet će da je to sve zapušteno. Znači treba 10 čistačica neki prostor koji ne može ničemu da služi. Znači, koji će čovjek normalan to da natovari sebi na vrat? Koji će čovjek koji se broji da je dobro stojeći, pa on ne može biti dobro stojeći ako je natovario sebi tu katastrofu na vrat? Znači, da on sad brine o nekim zgradama koje su vredne 10 miliona eura, koje su tolike, koje toliko soba imaju, koje toliko prostora imaju, koje toliko svega toga imaju, da treba da čitava jedna armija ljudi čisti to i održava u nekom stanju. Znači, to se stalno mora održavati. Znači, eto, kada ti sportisti pograbe to u jeku svoje kampanje, odnosno svoje karijere, i kad prigrabe tako neke te stvari, što naravno ne treba takva karijera da im bude, niti tako da im se plaća, to je pogrešno usmerenje sveta. Znači, i sad kada oni to prigrabe za sebe, znači u tom nekom kratkom periodu, posle ostanu bez svega toga, jer to sve jede pare. Znači, samo sebe jede.
jer to sve treba održavati, znači to je katastrofa. I sada neki čovjek kaže, daj da ja to sve vežem za svoje ime, umjesto da kaže daj da to kako da bolje distribuiramo ljudima i da stvorimo jednu harmoniju u društvu, jednu harmoniju. Znači da to raspodelimo ljudima sve, da svi ljudi imaju i da sve bude harmonično i da svako zna da je to na dobro njemu služi. Znači, primjera radi ta zemlja, pa onda će voleti zastavu. Niko neće mora da ih tera da oni vole i grle zastavu i ljube. Znači, to će oni sami raditi ako im se po tim zastavama dešava neko dobro. Ako im se dešava zlo, palit će i cepat će. To je jasno. I sad, da ti trčiš da braniš, ne, nego vidi kako te ljudi interpretiraju. Da ti ne braniš tu zastavu da ti je ne cepaju. Pa vidi, interpretiraju je tako, neka cepaju. Znači to njima znači to. I pustite te ljude kojim to nije i sašite drugu, pa neka vaši ti koji grle, neka vam grle tu zastavu. Ali nemojte praviti to, samo protumačite šta vam to znači. Znači i sad, znači ako se Sjedinjene Američke Države nadovežu na to, znači na koje kakve kabadahije po svetu, naravno da ni u svojoj zemlji ne trebaju da grade kabadahije, da je to začuđujuće i zapanjujuće u ovom dobu, znači da se jedno društvo tako razvija, a da se ne vidi da je to pogrešan put, recimo. I sad, ko želi to? Pa niko ne želi to. Kad bi to bio svetao sistem da svima ljudima donosi dobro, pa svi bi to grlili. Kad su svi inženjeri verovali da su Sjedinjene Američke Države majka za inženjere, da se tamo čovjek topi od sreće i od uspeha i od svakakvih mogućnosti, pa svi su hrlili tamo da idu i to je bila za njih sveta zemlja. Danas kad veruju da moraju da plate, ako pozovu hitnu pomoć da moraju 10-12 da plate automatski, inače neće doći hitna pomoć, pa niko ne želi. Znači svakom je to crna i mračna situacija. I sad, znači ako se ovo neće da protumači kako treba, sve to što se desilo, znači bit će još i gore. Sve će biti kompletno gore. Znači, zato što drugi ljudi ko je osjetio socijalizam, znači čitav taj istočni blok, znači zemlje Mađarska, Češka, Slovačka, sve one, Poljska, sve one ne žele na zapadu. Znači, one znaju kako je, ne žele sa tim kapitalizmom. Znači, taj zapad koji tako promoviše tu, znači da jedan čovjek ima svašta, drugi ništa, da jedan čovjek sve posjeduje, bez ikakve potrebe. On to zapravo i ne posjeduje. To se samo nekako, to je samo ono blokirana, to je ono kao kad vam banka povuče pare i blokira ih. I one ničemu ne služe, kao eto, našli su se u nekom međuprostoru i kaže raspoloživa sredstva, rezervisana sredstva. To su rezervisana sredstva. Znači ta sredstva koja oni zgrabe za sebe, ona ne služe ničemu. A znači mogla bi da služe zemlji i narodu kada bi se okrenulo takva situacija kako treba. I onda naravno, ko bi stao iza takvog okretanja situacije, on bi automatski bio prihvaćen. Ne bi Sjedinjene Američke Države morale na silu da se bore i da priteruju nekog da im bude agent. Ili agent, ili pristalica, ili ono kako se zove, lojalan. Kao lojalan, mislim, bio bi sam čovjek, znači ja mislim da su oni u pravu, ja sam lojalan toj priči, toj ideji i oni se zalažu za pravdu, ja se kačim za njih, ja se lepim za njih jer oni se zalažu za pravdu, ja sam za pravdu i svi bi to, kad bi to vidjeli, kad to ne bi vidjeli da je laž. Znači, ta ljudska prava i to, znači, svi smo iskusili na svojoj koži da toga ničeg nema. I znači, evo ovdje gdje se sve kao vidi, na primjer, svi znamo kako smo prošli i svi znamo šta je bilo. I ko je bio taj ko se brinuo za to kako smo mi prošli? Znači, niko. Znači, ko je taj sa zapada ko se, pa samo se brinu za vrh. Za to kako da se uhvate za taj vrh kakav god da je, oni uvijek pričaju da je to sve demokratija, da je to sve demokratsko, da je onda možda negdje tamo opet nešto kao podrivaju, onda pozovu te nekolike sorte koje ceo svet mrzi jer su pojam prethodne pljačke. Evo recimo kako opozicija u Beogradu nikako ne može da naiđe ni na kakvu sadašnja opozicija, znači Đilas i to, znači niko ih ne prihvata jer mu je odvratan ceo Tadićev sistem. Znači tu kad su ljudi očekivali nešto kao Jugoslavija, znači neku pravdu za sve, neko dobro za sve, od toga ničeg nije bilo. Znači, tako je i u Đukanovićevom sistemu i tako je posle Đukanovića. I opet Zapad kaže da recimo sada to posle Đukanovića, ovdje u Crnoj Gori, ako je to i kako posle, znači tu neku Krivokapićevu vladu, da to sve treba podržavati, kao pa da se svi prestroje kao one nevladine organizacije, pa kao i one to sad nemaju šta protiv toga.
Znači to su, a sistem je kopija ista Đukanovićevog sistema. Znači svi oni koji dođu tu, sad neko govori o tome da se može programirati ljudi. Možda su svi programirani po nekom principu zapada, ali to je pogrešno. Možda da kažem, ne znam šta sam ja, mogu i mene programirati. Ali to je svakako pogrešno, meni se čini da mene nisu tako programirali, ako su me programirali. Mislim, mene vuče taj socijalizam i jugoslovenstvo i možda i ne može me niko lako isprogramirati drugačije. Znači, dakle, sada pričam o tome kako je moguće da narod voli neko područje, znači, odnosno neko područje, da kažemo, neku svoju zemlju, znači ne znam šta, možda neko voli neko mesto gde se rodio, ali kada tu oseti svu gorčinu života i stradanja doživi razno, to mesto više ne voli uopšte. Znači, da kažemo, eto, zato kažemo područje. Znači, u Jugoslaviji mi bi možda najradije živeli u Jugoslaviji, nigde ne bi otišli, ovo područje bi voleli, međutim, sad nam je to pojam mraka, znači, skoro kao u Afganistanu. Jel' tako, vrlo slično. Znači, da bi ljudi voleli to mesto i da bi oni sad hteli, znači recimo ti ljudi koji su zaposleni bili, pa oni su sigurno ugnjetavani na razne načine. Mislim, možda su za nekih 100 eura za koje na svetskoj sceni ne mogu kupiti ništa, znači nikad ne mogu doživjeti ni da kupe auto, ni da imaju stan, ni ništa. I sad svih tih možda 300.000 vojnika, ono je bilo bez ičega, bez ikakve nade i ičega, niti je ko se trudio kakvu nadu njima, kao dobro je samo da ovi glavnokomandujući, da oni budu srećni, zadovoljni, da se oni nakupe love i da imaju svukuda otvorene račune i oni će tako Big Boss biti i onda kad oni Big Boss budu, onda svak će mora da ih sluša. Ko to kaže da je to tako? To uopšte nije tako. Ko sluša Đukanovića zato što se on pravio Big Boss, ja mogu da dovedem NATO. Koga je briga to? Znači, ljudi su išli da traže za sebe rešenja, znači kojih do sada nisu videli za svih tih godina. I pokušali, i nisu išli, nego idu i ići će. Znači, oni moraju, mi moramo ići da tražimo dok smo živi neka rešenja za sebe. I da se lepimo za šta god nam se učini da je drugačije od toga što jeste trenutno, što nam je grozno. Jel' tako? I tu sad, kaže neko, izvući će Zapad pouku. Treba da izvuče Zapad pouku, znači svakako ovo pričamo da bi Zapad izvukao poruku. I da bi se transformisao Zapad. Znači, evo, mi sad vraćamo, Zapad je govorio da se transformišu naši prostori, mi vraćamo i kažemo Zapad treba da se transformiše. To svi ljudi misle, i onaj zapadni, sigurno i obični ljudi na Zapadu, možda koji, eto, neki nisu iskusili ništa, mi smo iskusili socijalizam, na primjer, mi znamo da je to bilo tako, ali oni koji nisu iskusili, znači, na Zapadu, i oni žele neki drugi sistem, sigurno. I znači i možda mali broj ljudi koji, ali im je dosta toga da im sistem radi o glavi, da preko noći mogu izgubiti svu imovinu, kao što se i ovdje isto dešava pod okriljem Zapada. Znači preko noći mogu postati, znači ko traži od ljudi da oni plaćaju neki stan ceo život, da budu roblje i da plaćaju, da im ne ostane ništa ni za kupus, ni za meso, zato što stalno plaćaju, ako budu srećnici da u toj nekoj poziciji da mogu da uzmu neki kredit kao fol. I onda da im se to natovari na ceo život, da nemaju ništa, da samo to rade. Za ceo život, ma šta da su inženjeri, da su lekari, ceo život imaju da otplaćuju stan. Ko to tako radi ljudima? Ko to radi tako svojim građanima? I sad, ako se to tako bude ponavljalo, ako se sistem zapadni ne bude transformisao, znači ništa dobro neće biti. Ali isto tako, ovdje kažemo da je dobro da se Kina drugačije formira i da je dobro i potrebno bi Rusiji bilo da se drugačije formira po ugledu na Sovjetski savez, to je sigurno. Znači, onda bi imala šta svetu da nudi i da plasira, ovako nema šta. Ako i Rusija nudi isto što i Zapad nudi, to je sve pogrešno, onda će Rusija biti odbačena, ona nema ni za kakvu kopču da se uhvati. Također Kina. Ako Kina bude isto nudila kapitalizam ili kazala ne interesuje nas kako obični ljudi žive, to će biti za nju negativno. I ubrzo će biti isto mržnja. Znači, umjesto ono što sad neko misli da je to pozitivan uticaj u svetu, znači, eto, kontra tom zapadnom uticaju, za koji svi misle da je negativan, znači,
To, evo, ne znam ko misli ovde na Balkanu da je to pozitivan, ko misli u Mađarskoj, ko misli u Češkoj, Slovačkoj, znači svi oni koji su osjetili socijalizam, oni misle da ono što ih je snašlo posle raspada socijalizma, da je to veliko zlo. Znači, besperspektivnost, ubijanje ljudi i duha, izvrtanje stvarnosti, evo, pomenuli smo Dar-Mar, onu seriju hrvatsku, znači, to je vrlo važno da se kaže, mislim da je ona odgovor na ono što se dešava u Evropskoj uniji, znači, neki hrvatski odgovor, znači, i u ime svih nas to stvarno podržavamo, znači, gde postaju nebitne stvari kao izveše se da su bitne i da se ljudi hvataju za neke macove kao pacovi, da se hvataju za baš to ima za pacove, kao pacovi, znači da se hvataju neke mišolovke. A šta su to mišolovke? Mislim, tamo se radi o baš pacovima u toj seriji, znači da ljudi hrane pacove, jadni pacovi i za pacova 1000 eura. Znači, a za čoveka bi bio veliki problem da opština da 1000 eura kao neku pomoć i da izbavi nekoga čoveka, da ga izvede na put, da mu da mesečno, ne znam, 1000 eura, ili tako, to bi mnogo bilo. Ali za pacova nije. To je Evropska unija. Znači, da potrošite svoj život i svoje živce na ništa. I svoja sva sredstva na neke stvari koje vam uopšte, koje vas ne vode nikuda, da izgubite sve ciljeve, da vam se sruši mentalni sistem i da kažete, eto, pa nisam ja tu da sudim drugim ljudima. Recimo, u toj seriji baš Dar-Mar policajka kaže, jedna žena koja je postala šefica policije, kaže, pa nisam ja tu, evo, baš u ovim epizodama koje su pre neku noć bile, kaže, pa nisam ja tu da sudim drugim ljudima. Zamislite policajka koja kaže, pa nisam ja tu da sudim ljudima. Pa na neki način, znači, policija svaki dan mora, i to je funkcija da sudi ili si pogrešio ili nisi pogrešio, ili si prekršio zakon ili nisi, i tako dalje. A kad policijka kaže, ja to neću da radim jer ja neću da sudim drugim ljudima. Zamislite vi to. I šefica policije. I znači to je izopačenost. Sad dolazimo do te vrste nekakve izopačenosti, znači gde su ljudi fokusirani na skroz pogrešne stvari. I radi se o tome. Non stop se petlja po tome kako da se ljudi, to smo se čudili evo već 10 godina, kako nešto može da se napravi da zaobiđe sve ljude i da bude na štetu svima njima, a ni od kakve koristi. Znači da oni jadnici potroše novac. Tako je to besomučno zidanje hramova, isto tako. Znači, svukuda se zidaju hramovi, ljudi troše pare na to, ne zidaju se fabrike. Znači, to je katastrofa. I znači, nekakva usmerenja pogrešna, i Evropska unija daje za neki hram, daje 600.000, ali ne za nekih 6 ljudi koje bi mogla da zbrine, da im da za stan i da im nađe mesto u gradu, koji su ostali bez posla i nečega takvoga. Znači, što bi M puta bilo korisnije s aspekta života i rada ljudi, znači, i nade i poverenja u tu Evropsku uniju. I sad, znači, te stvari, znači, dajte ljude da usmerimo na pogrešne puteve i da ih otkačimo od stvarnih vrednosti koje bi njima donosile dobro, nego dajte da oni sad se bave time, da oni protestuju zbog toga što je nekog zgazio pacova na ulici. Jao, kakva muka, zgazio neko pacova. Znači, ono što je trebalo da se putem deratizacije, na primjer, neutrališe. Jer raznosi bolesti, ljudi obolevaju od svega i svačega, oboleće od kuge, oboleće od virusa i tako dalje. I znači, da ljudi hrane nešto, da se ljudi petljaju da se uvlače, da rade na neprofitabilan način, na beskoristan i ukupno da od života nemaju ništa. Znači, i da oni ne budu nikakva napredna ljudska bića koja će pomoći čovečanstvu da kreira nešto novo, jer kreacije nikad dosta i nije ona ni završena. Znači, ne može biti završena i svako može da uloži svoju kreativnost ako se on pokrene tako, da na svojem prostoru iskreira nešto što je originalno i što je dobro. I recimo, ako se taj prostor priključio Evropskoj uniji, da su ljudi radili na tom prostoru, da su podstaknuti, da budu oni kreativni i da na tom svom prostoru rade kreativne stvari. Ne da im ona Evropska unija odredi koja je to kreacija. Kreacija nije, nego da ih plaća kao bića koja će se imati vremena da se bave stvarima koje sigurno će doneti. Niko ne bi sedeo, ako ljudi sede, žive i rade u gradu. I ako se stvaraju instituti, oni neće tamo sedeti, ali ako ljudi nemaju od čega da žive, ako primjer rade u nekoj instituciji pa moraju da je napuste i da pokušaju da izvrgnu to sve i da iznađu neki drugi put i da se vraćaju u selo, to je znači katastrofa i da u selu privređuju na srednjovekovni način. Znači, to je katastrofa i to zapravo ne treba nikome.
Znači, taj pojedinac nemoćni, to smo stalno govorili, koji se organizuje, koji samo izgubio život i vreme, koji je postao neadekvatan unutar svoje zajednice, koji se opskrbeo mržnjom jer nekome je ugrozio život. Znači, svi oni kojim se ugrozio život u ovom periodu, kao i ti u Afganistanu, znači, svi oni mrze, na primjer, Zapad. I sad, ja znam, neki put kažem, mislimo svi tako, kako zapadni agenti mrze Zapad. Znači, bukvalno mrze. Znači, zato što im se pojavilo toliko muke i zla u životu i što su osjetili nešto kao prisilu da oni sad moraju to tako da rade i da tako funkcionišu, a ne bi želeli. Znači, i za to nemaju nikakvu kompenzaciju. Znači, niko se ne trudi da kaže, ej, daj da mi obradujemo ovog čoveka pa će nam biti privržen. Šta ćemo da uradimo za njega? Šta ćemo sad da uradimo za njega? Kako ćemo da ga izbavimo? Gde ćemo da ga ubacimo? Da kažemo kao čoveka, znači, i Tito je ubacivao ljude u fabrike, u institute, na radna mesta, da oni sad odjednom im se promenio život, iz sela su otišli u grad. Gde ćemo da otvorimo vrata? Gde ćemo da ubacimo sve te ljude? Da im se život transformiše u nešto veliko i važno. E, to je to. I tada, kad to počnete da radite, Amerikanci i Evropljani, Evropska unija i Amerika, onda će vas ljudi voleti. I onda nećete biti parija, odnosno oni koji su omraženi. Znači, nego ćete biti zaista dobrodošli i reći će, jao, mi ginemo za Amerikance. Jer oni su, a sad, ko bi sad ginuo za Amerikance? Mislim, eto, prestrajaju se ljudi na svaku drugu opciju, samo ne bi s Amerikancima. I to je strašno. Mislim, ako pouke, ove su pouke fundamentalne. Sve te druge priče o nekakvim vojnim rešenjima, to je sve bez veze. To znači nikad neće dati vodu, jer će se ceo svet onda opet opirati i isto graditi način i da pruži otpor i mislit će da je vredno poginuti u borbi protiv takvoga jednoga, dakle, unjetača. Kao što se to nameće, znači, svakom običnom čoveku da taj Zapad, da su Sjedinjene Američke Države ugnjetači koji prisiljavaju ljude da rade za ništo. Mislim, bilo da ih mentalno pritiskaju, jer ko to postoji, znači sad veruju kao mi možemo mentalno da vas bacimo u procep, da vas pritisnemo i ništa vam ne moramo plaćati, samo da vam pretimo. Znači, ništa, mislim, plaćati, uraditi za vas nešto veliko. I to je prosto omogućiti ono što pričaju, a ispada laž. Znači, oni pišu razni ti sa zapadne strane sveta svaki dan, a to sve lažno. Znači, i ljudi se čude i onda neko drugi posle to nađe na svojem kompjuteru i kaže, vidi, pričao mi ovaj čovek kako dobija sve moguće laži, kako je to sve laž. I eto sad počeli mene. I onda ljudi se boje od toga svega i žalili bi se svakom i čekaju nekog spasioca, isto kao što su kad su ljudi bili u Auschwitzu čekali nekog spasioca, znači da ih oslobodi iz toga, izvuče iz toga terorističkog, odnosno ne terorističkog, nego kako se kaže, koncentracionog logora, ispod te šape nekih fašista i dakle, eto, znači gde su izloženi raznim mukama. Znači, to je to. I to, evo, opet kažemo, to je potrebno da se zna. Znači, da je ta situacija u Afganistanu isto kao situacija u Crnoj Gori, kao situacija u Beogradu, znači u Srbiji, kao situacija u Libiji, kao u Ukrajini, znači gde oni ljudi koji su bili u ime Zapada ništa nisu dobro doneli tom svetu i svi su nastojali da se njih oslobode i onda istovremeno da se Zapada oslobode. I Zapad je ostao upamćen, znači po Đukanoviću, po Biće i po Krivokapiću i po kako se zove, po Đinđiću i po Borisu Tadiću i tako dalje na ovim prostorima i tako redom. Eto, i tako dalje. Znači dovođenje takvih ljudi koji i pravljenje takve nekakve situacije u kojoj jedni ljudi mogu da prigrabe sav imetak sa jednog prostora, da eksploatišu druge, ali drugi nemaju nade, to je to. Znači, to je fatalno. Dakle, ako se ta situacija iz korena ne promeni, a za nju je potrebno mnogo rada i truda i pristupa, znači ništa se neće promeniti. Zapad će isto tonuti dalje. Eto, toliko. Zahvaljujem.